Kupur bay lam sawo yakarwi Tipra Motha Party no sing kha kupur bay lam sawo kan sa long lep kan sa long lep em sa long lep em sa long lep bagraki BJP ni yakarwi Tipra Motha Party Ajang mak ni lo lah. lari lo ni votar kena pas votar Ni ni sini ni payung. Dangai tu dangai. Regri lo. Tipra Motha Party ke kisah bohai kotor bo yang kasaya bo kisah amna hinoi ang party ta ini payu Anu kita bermuan sugi payah. Kita bermuan sugi payah mana? ang payman hingga tongkabro by prai 3 bosor rotong kena hingga ada nuk hurau bro kisah salomor hamtai ata hingga ba ang kathajak laya yang butong laya ini kakak kata apa ne ang Tipra Motha Party thang siwan ne pai kata Ni ni besok payah rok. mak ta bangka an buri bek kuning kata bo Ni bung kita mau robia koloi parakah. koloi tibak lai BJP transformer te joto ro phaine rono laikya hambai tini chungti baglai molsongo program khalaijak Ramkumar molsom bo BJP ni board president tongmani bagi chairman of khaijak vice chairman of khaijak lai o kamera bo bon tui dului tongwagi chungti Tipra Motha phaiprophanno bo kwbangma borok o jagao rongoi narok tong phiaba bo sini horo board sini regional ni president tongo kartik molsom te omrit koloi palangbasi molsom borok bai contact khaika kok salaika sabrung ni sini Tipra Motha ni leader ward sobu o amchaini joto opposition leader no especially o amchaini no borok delhi ni sauchini maharaj ni naharmang wansomung जों जेकुनु पार्टी खाइथों पार्टी खायै चिनि दफानो मुक्ति खाइमेया मुबाग्रा सिमिसि खाइमनाय हाय हनै बरक प्राय समयनो खाइलायजाक दिनै तै गोबां फाइनि दंमानि बरक चिनि रिजनल प्रेसिडेन्ट कार्तिक मल्सन अमृत कलय जे प्रफोरनो बारबार सावानो नों सालसा प्रोग्राम खाइफायदि हनै फेबा आनि टाइम करै थानायफ्रावबो आं फाइमेया आं प्रति शनिबार रबिबार हिंखेनो आनि एलाकायाव फाइयो थांनायबा जों गोदादिगि प्रोग्राम फिक्स खाइफाय नुबाय अ जागा फाइमिलिया हिंखे आसा खाइयो बर'नि नेतृत्व चिनि अर Tipra Motha ते गोबां बतय फैमानाय ताबक फनो बन लगे फाया खरनो ब कन्टेक्टआव दङ कक सालायै ब फाइनाय सालो तबनाय जों जतनो साइमाखा बर' अपोजिशनाव दंफानो BJP CPM कंग्रेस जे खाइ दंफानो बर'बो बुसिखा जे Tipra सानो मुक्ति खाइनाय हिंखे चिनि बोबाग्रा सिमिसि खाइमानाय हाय हनै आसो हासुमा अर जागा मोबाइल नेटवर्क बुमाया लामाराव गासो हाया जों जतनो नुगो जों अर लामा खायनि बांगु बार साइ दङो टेन्डार फ्लुइड निया खनो 2 बोसोर लायै थांखा ताबकबो निया ख मनबो जों बर'नि एलाकानि बर'राव BJP खायनि र स्पेशली ब्लाड प्रेसार होय दङ हायफोनो खायजे आंगै दङ जे आंबो साइ दङो जे उजराव बर' जेहेतु डेभलपमेन्ट तो बर'नि बिसिङाव खायनि दंमानि गोबां माने जिते खायथानि रव PMAY नग माथानि रव गोबां मा हयरानि खायजौ जे BJP फाइके सिमिसि ताबो खायजेनायफोराव हि हजागमानि रवनो जों बर'नो साइ दङ जे अमा हायता ता खायदि हनै इभेन्ट ब्लक रव बोसों साइ दङ फेबा अर जागा कोना कोनाव चिनि Tipra साराव ब्लै दुर्बल सचेतन करै अ जागाव हंखे किसा नेताराव पारानि नेताराव अमा हायके चिनि जे आम जनतारनो PMAY जिते खायथेनि अबो डिप्राय खाय दङ जे चिनि अमृत कलय नैनि कार्तिक मल्सन बर' काहा सामु खायै बर'नो बकासलाय गोबां माने ताक जिते खायरै दङ जतनो CPM खायनायरनो बो खायरै दङ जे ओ जराव जों बाहाय नेतानो जों दिनै माखा आसा खायो फाइनाय सालो तैबो ओ आमसायबो Tipra सानि बाङै बुबाग्रानि नाहर मुंनो गाहाम के सामु तांनाय तांमानाय तै जों बुबाग्रानि थानसानि मारिनो तै बिरागै माने लेखे हामबाय तिनी तो नखुं कायथा बनि लगेव 5 बुटार ते खरकसानिव 2 बुटार ते खरकसानिव 3 बुटार अंगा टोटल 10 बुटार तिनी अ जागा Tipra Motha अन्यान्य पार्टी रक जॉइनिंग खायफैखा
हामबाय